Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba ukuthi sithole ithuba noma lesimo sala kodwa sithole ithuba lekuthi simkhonde yena. Siyabonga ukuthi noma simo sala kodwa ngeke siyekele kumkhonda uNkulunkulu. Kuleti inkonzo ke ema-Easters sitawubuka indzaba yemnikelo bumcoka bayo nekuthi ke singawenta njani umnikelo ngendlela lenconywa liBhayibheli noma leshiwo liBhayibheli. Empeleni liBhayibheli alincomi kodwa lisitshela indlela lekumele sente ngayo tintfo. Ngidawucela ke bazalwane ukuthi sifunze liverse lelisime noma la khona inholo yethu yebuKristu isime khona livesi encwadzini yaJohane sahluko sesithathu livesi laka 16. Kufundzeka kanjena ke bazalwane, uNkulunkulu walithanda live kakhulu kangangekuthi wadzimate wanikela ngendvodzana yakhe lekuphela kwayo kuze kuthi noma ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakathe. Lapha bazalwane sibuka indzaba yemnikelo ukuthi iqhamukaphi. Indzaba yemnikelo iqhamuka kuNkulunkulu. Njengoba sengishilo ukuthi ifoundation ye-Christian faith ngumnikelo. Ngakho ke kudzingekile ukuthi siwufundzise umnikelo, siwende umnikelo ngendlela uNkulunkulu atawujabula ngayo. Noma umnikelo labanye sebawufake emahlathini so ungasacondzakali ukuthi uyini, kodwa umnikelo uqhamuka kuNkulunkulu. Umnikelo yindlela lesitshengisa ngayo kuthandza uNkulunkulu, ukuthi simthanda kanganani uNkulunkulu. Siyatindingela thine. Kusisabuka umnikelo bazalwane, sibuka lokwekuthi umnikelo njengoba sengishilo sitshengisa ukuthi simthanda kanganani uNkulunkulu. Siphindze futhi ngemnikelo siqhube umsebenzi waNkulunkulu lasinike wona njengemabandla
njengebazalwane. Ngaphandle kweminikelo ngeke ukhone umsebenzi kaNkulunkulu uchubeka. Umsebenzi kaNkulunkulu lomqoka ukuthi kusinziswe abantu ngekuthi kushunyayelwe ivangeli. Ngakho ke umnikelo uyadingeka ukuthi umsebenzi wokushumayela uchubeke kahle ngekuthi bazalwane bayanikela banikelela lowo msebenzi loyo, hayi lokunye. Kwesithathu umnikelo siubona ukuthi kufanele kube i-lifestyle yempilo yethu, kube impilo yethu, kungabi nje into lesiyenta ngazo noma siyende nakunetinto letithite, kodwa umnikelo into lekufanele ukuthi siphile ngayo la empilweni yekukholwa. Lokho ke kutawe kusenta ukuthi sitshengise umusa neluthando uNkulunkulu lasiphe lona, ngoba konke lokhu kutabe kwentiwa ngumoya loyingcwele lophila phakathi kwethu. Umoya loyingcwele lophila phakathi kwethu utawusitshela ukuthi umnikelo asiwende ngendlela yakhona, ngoba umoya loyingcwele siyathola ukuthi ungumeluleki wethu, uyaseluleka nasemnikelweni ukuthi umnikelo umele uhambe kanjani. Ngicela ke ukuthi singene kuma steps ekunikela bazalwane, ngoba kufuna sathi ukuthi uma sibuka bomqoka bemnikelo, umnikelo uqala kuphi ugcine kuphi. Umnikelo lo ngiwo ubita ukuthi umuntu atinikele yena kuNkulunkulu. Ungeke uwende umnikelo lo umukelekako kuNkulunkulu nalomuhle ungakatinikeli wena kuNkulunkulu. Ngakho ke kumqoka la ukuthi sitinikele thine kuNkulunkulu kuze kuthi le ndzaba yemnikelo sitoyiconza kahle, siyende kahle futhi. Kwesibili sinikela sikhathi sethu kuNkulunkulu. Lesikhathi uNkulunkulu lasiphe sona kufanele ukuthi sisinikele kuNkulunkulu, ukuthi kulesikhathi nje uNkulunkulu lasiphe sona sibe khona isikhathi sisebenzisele umsebenzi kaNkulunkulu. Siyathi ukuthi uma ngabe sibuka esikhathini lasinike sona uNkulunkulu, akukafanele ukuthi sikhathi lo sisebenzisako ngelanga sibe ngaphasi kwa 2.4 hours. Kufanele sibe ngetulu sikhathi lo usisebenzisele kuNkulunkulu. Ungasebenzisa ufundza iBhayibheli, ungasebenzisa uthandaza, ungasebenzisa wenda nje imeditation, ungasebenzisa uchazela lomunye, ufakazela abantu ngaNkulunkulu. Ngakho ke isikhathi sethu lesinye isigaba lesithi asisibuke sisabuka indzaba yomnikelo, kuthi siyadzinga isikhathi sethu kunikelwa kuNkulunkulu. Kwesikhathi kukhonta kwethu kuyadzinga ukuthi sikunikele kuNkulunkulu kuze kuthi uNkulunkulu atoba nathi ende tinfo kithi, njengoba asho ukuthi ufake emandla akhe la etimpilweni tethu, bese uyasebenta ngalamandla akhe asebende la etimpilweni tethu. Ngakho ke bazalwane, kumkhonda kwethu uNkulunkulu kuyadingeka ukuthi sikunikele kuNkulunkulu. Uyawukhanza ukuthi siyafunza kwathi ukuthi sifanele ukuthi bantu sibafakazele, sifanele ukuthi bantu sibaholele kuNkulunkulu. Kwesine nekwekugcina sinikela ngalesinako lesiphiwe uNkulunkulu kona. uNkulunkulu usiphile njengoba ngisho nesikhathi usiphile uNkulunkulu. Sifanele ukuthi bese siyanikela ke ngalesiphiwe kona uNkulunkulu, ngoba lasiphe kona uNkulunkulu usiphele ukuthi simphathele kahle kwakhe. La kuma possessions nemali ikhona, netinkomo tikhona, netimbuti tikhona, konke lonako uyakunikela kube ngumnikelo lowemukelekako kuNkulunkulu. Labanye abasebenzi kodwa banato tinkomo bafuyile, labo bantu labo banganikela tinkomo emasontweni, noma ke bayishinje le nkomo ibe imali ngekuyithengisa, babe sebayiletha le mali la esontweni. Sidinga kwathi ukuthi
kunikela akusiyo imali kuphela kodwa nako konke lesinako kuNkulunkulu kuyemukeleka. Netunkukhu uyanikela ngato noma ukuthi ithengise bese uthatha leyo mali uyawinikela esontweni. Ngumnikelo loyo lowemukelekako kuNkulunkulu. Ngakho ke sisabuka umnikelo kufanele ukuthi ingqondo yethu ivuleke sathi ukuthi akukhulunywa ngemali kuphela. Akukhulunywa nje ukuthi nangabe wena mhlawumbe ungasebenzi sekude lo ngakwenda ngenzaba yeminikelo. Ikhona into longayenda ngemnikelo ngoba lithi iBhayibheli sinikela ngalesinako. Siyaqhubeka ke bazalwane ngenxa yesikhathi sibuka umnikelo principles of giving. Umnikelo kufanele kube info yokuqala kumzalwane la yendako. Mangabe uyasebenza kufanele ukuthi ungakangene tikweletini tonke uhlele ukuthi utawunikela ngamalini kule mali uNkulunkulu la kuphe yona. Ungaqali ungene tikweletini bese soyehluleka kunikela. Sekuba sizathu sakho leso sekuthi wena ukhona ukunikela ngoba phela unema commitments lamanenge. uNkulunkulu uwekuqala empilweni. uNkulunkulu akabe wekuqala nasemalini yakho nakuko konke lo nako kuze kuthi umnikelo wakho uthathe ube wekuqala bese uyakhona ke ukuthi wende konke. Lithi iBhayibheli encwadini yabaseKorinte uNkulunkulu uyasipha uma sipha noma imali noma yini lesinayo usipha inhlanyelo asiphe nesinkwa. Lokusho ukuthi usipha imali yekuthi sitiphilise thine sidle aphindze asinike imali yekuhlanyela emsebentini wakhe. Ngakho ke sidinga ukuthi umnikelo siubeke ube ngunumber 1. Umnikelo kufanele ukuthi ube sacrificial. Ungeke unikele ungeva buhlungu. Usho njalo David. Uthi ngeke nginikele ngenvo lengangibiti lutho. Ngakho ke uma unikela kufanele ukuthi uve lo mtimba ngoba phela sisemphini lo mtimba lesiphila kuwo awufuni siyenze insandvo yaNkulunkulu. Uve lo mtimba ukuthi kuyanikelwa la utshele ukuthi mhlambe tintfo letifunako ngeke utithole ngoba wena uyawukhonta uNkulunkulu ngemali lonayo noma ngaloko lonako. Kuyadzingeka ukuthi sikunake lokho bazalwane sisakholwa sisahamba endleleni yekholwa. Futhi kumnikelo kufanele ukuthi kube kujabula. Sinikele ngekujabula. uNkulunkulu uthi ufuna wena nje uphelele bese ke seyachamuka imali. Akafuni nje uNkulunkulu ukuthi kutawuchamuka iamount yodwa kodwa uNkulunkulu ufuna wena uphelele. Futhi umnikelo kufanele ukuthi ube injabulo ungabi ngumthwalo. Ngakho ke bazalwane lokhu kusiholela ekuthenini sibukeke ukuthi umnikelo nangabe sitawenda ube injabulo ungabi ngumthwalo kumele ukuthi sende njani. Sithi ke ngaleyo ndlela umnikelo should be proportionate. Ngaleso sizathu lithi iBhayibheli umuntu akanikele ngalokungangemandla akhe. Umuntu akanganikeli ngalokungetulu kwemandla akhe ngoba uma sanikela ngalokungetulu kwemandla akhe lo mnikelo soyaba ngumthwalo ngeke kusaba injabulo nangabe awenda. Kodwa uNkulunkulu ubheke ukuthi sinikele sijabula sinikele ngalokungangemandla ethu. Sitawubuka ke la kafishane ukuthi kunikela ngalokungangemandla ethu kuhle kanganani mhlawumbe nangaleti indlela lesitijwayele thine tekunikela. Uma ngabe uNkulunkulu ashaya umthetho ku-Old Testament umthetho wekweshumi
athi wonke umuntu akalethe okweshumi abesifaka kulendzaba yaka proportionate giving kuthi umuntu uyawuletha lokungangemandla akhe. Ngakho ke nathi sidinga ukuthi siyilandzele lendzaba yaNkulunkulu ngoba iyaphumelela lendzaba yaNkulunkulu. La emabandleni ngemagasheni ethu uyawukhanza lokuthi sikhwama lesinemali leningi sikhwama sokweshumi. Ngani? Ngoba kulandzelwa na indlela yaNkulunkulu. Uma ngabe silandzela indlela yaNkulunkulu kuyawuba kuningi kuyawukwanza. Kodwa mangabe singayilandzeli indlela yaNkulunkulu kuyawuphela kube lukhuni kuphila. Kube lukhuni ngisho kusebenta lo msebenzi uyokushumayela livangeli. Ngani? Ngoba silahle emnikelweni. Kunetintfo letinhle ke umnikelo lo silethela tona lesithi ngema benefits uma ngabe siwenda ngekukhuthala. Umnikelo nje usenda lokuthi it makes us maintain our identity. Siyathi ukuthi sidalwe ngemfanekiso waNkulunkulu. Ngakho ke noma Sathane aseba ensimini yase-Eden kodwa lala sifunze khona lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasilandza ngaJesu wasilandza ngemnikelo kuthi le identity noma lokufanana kwethu naye kuphindze kubuyiselwe kithi siphile ekufananeni naNkulunkulu. Ngakho ke masinikela silingisa uNkulunkulu ngoba kuze kuthi uNkulunkulu asithole wanikela ngalokungcono labenako indvodzana yakhe. Nathi ke sidinga ukuthi sinikele ngalokungcono lesinako kuze kuthi kubuye kufanana kwethu naNkulunkulu sisaphila la emhlabeni. Lokunye lokuhle lesikutholako masinikela kuyasisonzeta kuNkulunkulu. Uthi bathi bantwana bakaIsrayeli nabakhuluma naFaro siyekele siphume sihambe luhambo lwemalanga lamathathu. Sitawuthi masifika ehlane sibe sesenda umnikelo kuNkulunkulu kuze kuthi uNkulunkulu abe nathi. Niyakuva lokho bazalwane? uNkulunkulu abe nathi. Mawunikela awufuni material possessions kodwa ufuna uNkulunkulu abe khona empilweni yakho kuze kuthi uphila impilo lengcono ngekuholwa uNkulunkulu. Ngakho ke bazalwane siyabuka lokuthi umnikelo usonzeta kuNkulunkulu futhi uyacinisa nekukholwa kwethu umnikelo. Nasinikela nje kahle kukholwa kwethu kuyaqina simthanze kangcono uNkulunkulu simsebentele kangcono uNkulunkulu. Kwekugcina mhlawumbe kungasiko kwekugcina kuningi kodwa nje kule session kwekugcina sithi it is an investment in eternity. Umnikelo bazalwane uyi-investment ngekuthi lithi iBhayibheli inhlitiyo yethu ilala khona kukhona umcebo wethu. Ngakho ke uma sithatha umcebo wethu siubeka kuNkulunkulu inhlitiyo yethu iyawuhlala ikuNkulunkulu iyawuhlala ilangatelela tintfo taNkulunkulu. Asesibuke ke sesigcina sibuke ukuthi le proportionate giving isisita kuphi bazalwane. Ngishito ukuthi lo hola kakhulu akanikele kakhulu, lo hola kancane anikele kancane. Ngenhlanhla lembi ke esikhathini esiningi thina siye sisebenzise i-fixed amount ukuthi sitawunikela info lengaka. Nangabe nje kune project siye sikhanze kungasebenzeka kalula ukuthi umzalwane wonke utawunikela imali lengaka. Kanzi indlela iBhayibheli isebenzisa ipercentage lelo kusithi proportionate giving. Yona ke sibona lokuthi uma sisebenzisa yona siyakhona nekuthi kungenisa imali leningi kuloyo msebenzi lesibhekene nawo. Kulethi nombolo ke lethi tawuvela la sengigcina ngifuna ukuthi sitibuke ukuthi lenzaba ukuthi sinikele nge-fixed amount
nekunikela ngeproportion isikhanyisele lokuthi kungcono lokunikela ngeproportion ngoba uma sinikela ngefixed amount labanye bayawuva umnikelo so ungumthwalo labanye beva umnikelo ukujabula labanye kufanele nekuthi abendi lutho nali ke leli table bazalwane ngithanda lokuthi nje ngikhulume ukuthi nangabe umuntu uhola 1000 sithi ke thina mhlawumbe umuntu la esontweni la inkonzweni utawukhokha 500 ngiqonze kuveta lokuthi lo 500 kulomuntu lohola 1000 sisho kusakalithe ihalf yala kuholako mangaba khipha ihalf ayiletha la esontweni sekutawuba lukhuni kuphila lobulukhuni bekuphila sekutawenda ukuthi lo muntu agcine asilahlekele la enkonzweni ngoba ukhanza ukuthi lokunikela kuyamehlula 500 kuye usho 50% kodwa masibuka ekugcineni na uhola 50000 lo 500 usho ukuthi wena unikela nga 1% lo hola kancane unikela 50% lo hola kakhulu anikele nga 1% ku-unfair ke lokho akusiko kahle kodwa ke le column yesithathu sithatha nje ukuthi asesebenzise 5% kuze ukuthi sitobona ukuthi 5% yena wenda njani lo muntu lohola 1000 yena utawukhipha 50 emalangeni uma ngabe sinikela kungabonakala kungathi kuncane kodwa kukhulu ukuyawuphumelelisa umsebenzi kaNkulunkulu ngoba lo lohola 50000 yena utawukhipha 2500 uma ngabe sisebenzisa 5% ekugcineni labantu labangu11 laba uma ngabe sithi asinikele nga 500 lo 11 webantu ngenyanga utawungenisa 5500 kani mangabe sithi abanikele 5% wemholo wabo kutawungena 13800 kungcono ke lokwenda ngepercentage kunalokuthi sibeke ifika ngoba le fika ikhona labacinzetelako baze badube balahlekelwe ukuconza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufuna nethi impilweni tabo mangabe besithi ke lo mnikelo asuwende umnyaka lo 500 abetawungenisa 66000 emalangeni emsebentini waNkulunkulu kodwa lo 5% yena ngeminyaka ungenisa 165600 ingakho ke iBhayibheli lithi umuntu akanikele ngalokungangemandla akhe kwegcina ke asibuke lethebula lekugcina kungenteka mhlambe sithi singasho ukuthi akunikelwe ngepercentage sithi nje umuntu akacommit umholo wakhe wenyanga bese uyawuspreada ku12 months ukuthi nangabe ngihola 1000 kufuna ukuthi nakuphela umnyaka ngibe sengimfakile 1000 kusho ukuthi ngenyanga loyo muntu loyo utawukhipha 83 emalangeni bese lohola 50000 yena ngenyanga utawukhokha 4167 nayo lendlela le indlela lethu umuntu akakhokhe ngalokungangemandla akhe ngakho ke bazalwane uma ngabe besingabukisisa kahle sikhomithe bese sesiya ilandzela lendlela umsebenzi kaNkulunkulu ngeke uhluleke ngeke usafarishe ngoba nje le ithi lo 500 utawuqhubeka sinike lo 5500 ngenyanga kodwa ke le ukuthi umuntu akacommit umholo wakhe ngeminyaka ithi yona kutawungena 23000 ngenyanga bese ngeminyaka kungena 276
1000 emalangeni kani ngala siyachubeka nalokuthola lo 66000. Uyawubona lo mehluko ukuthi mkhulu. Mina benginganxusa ukuthi emagatsheni ethu isetha silandzela indlela ye-percentage noma silandzele nje ukuthi umzalwane akati commit njengoba naNkulunkulu wathi commitha wathi ngitawunikela ngaJesu kuze kuthi ngithole bantu kuze kuthi umsebenzi waNkulunkulu uqhubeke ungawunikela umholo wakho bese uthi ngeminyaka njalo ngenyanga ngitawukhokha imali lengaka njalo ngenyanga ngikhokha imali lengaka lokhu kusebenta kusho ukuthi it works out ukuthi kube ngu-8% ke kona automatically kukunika ukuthi wena ukhomithe ukuthi emholweni wakho utawuthatha 8% above the tithe. Ngileyo ndlela ke bazalwane lengasisita ukuthi sisabuka indlela yokwenta umsebenzi waNkulunkulu emabandleni siyenta njani kuze kuthi wonke umuntu ajabule wonke umuntu akhuthale kuwenta umsebenzi waNkulunkulu. Noma ngangithola 500 akube khona lengikwentako ngivumeleke ukuthi ngingamfaka 500 wami ngimspread over 12 months ngoba nami ngikhonta uNkulunkulu. uNkulunkulu akabuki iamount kodwa uNkulunkulu ubuka inhlitiyo newillingness yokuthi ubone umsebenzi wakhe ukuthi uhamba kanjani. Ngakho ke bazalwane lenzaba le sesikhuluma emva kwesikhathi ngoba kube besende nje bekutawuba nendlela yokuthi lemabandleni siregister ukuthi singenisa njani le mali. Niyabona nje kulesimo lesi kube besingene kule ndlela yokuthi emabhange asisite ngabe side inkinga yokunikela ngoba once you commit utawuhamba mhlambe ku treasurer wakho ufike usho ukuthi cha mina ngiyacommita ukuthi ku ministry project nginikela imali lengaka noma ke vele nihlale phansi nilibandla ni decide ukuthi sikhetha ipercentage lengaka yokuthi asesimlinge uNkulunkulu sinikele. And ke kokugcina bazalwane sikhathi sami sesiyaphela vele sesiphelile ngithi lokunikela akusiyo info yesikhashana i-once off kodwa impilo ngithita kube i-lifestyle yethu. Uma ngikhomitha ukuthi nginikela ngeminyaka umholo wami wenyanga yinye ngisho ukuthi kulo 12 months lengitawumhola 1 month ngifuna ukuthi kuchubeke umsebenzi waNkulunkulu kube impilo leyo lechubekako kuze kuthi umsebenzi waNkulunkulu uchubeke kulo level nje webantu. Uma ngabe bebangenta nje bahola kangaka uyabona lokuthi kukhona la singefika khona uma ngabe kungena 276 kungenteki ibe ngetulu kodwa nje for the purpose of understanding le session yanamuhla 276 ngeminyaka kuyakhona ukuthi sihambe silanze imphefumulo yebantu sichube ema projects elibandla aphumelele kunalokuthi ungenta nje nga 66000 uma ngabe kufuneka ukuthi ushumayele ungeke ukhone ngisho kuthenga lithende litaneti itulo talo lapha nje lokusebenta nayi le technology seyasibita ukuthi si-investe kuyo ngoba kufuna ukuthi noma kunje sichubeke live la uNkulunkulu lifike kubantu. Ngakho ke bazalwane ngithi ngiyani-challenge ukuthi asenicabange nithi commit kuNkulunkulu. Ndingathi commita ngepercentage ningathi commita ngekuthi umuntu akafaka umholo wakhe utabe soyayiletha leyo mali ngenyanga kuze kuthi ingamsinzi umsebenzi waNkulunkulu utawuphumelela. Ngaleyo ndlela utshengisa ukuthi uNkulunkulu umthanza ngemali yakho umthanza ngalakuphile kona. Ungathengisa inkomo noma inkomo ulethe umnikelo njalo ngeminyaka
ngoba tiyatala phela tinkomo njalo ngeminyaka mangabe tiphila kahle, netinkukhu tiyatalela, netimbuti tiyatala nato. Imbuti kuyenteka itale nangemazinyane lamabili. Ngakho ke uNkulunkulu ufuna inhlitiyo, ufuna iwillingness yekwenta umsebenzi. Akafuni ukuthi mhlawumbe sithi chayise ukuthi mina nginikela ngemali lenkulu, mina nginikela ngalokukhulu. Sibadi bantu kodwa ngalendlela siyathi ukuthi bonke bantu banikela ngendlela lelinganako. Ngakho ke phambi kwaNkulunkulu kuyamukeleka lokhu kumcoka. Phambi kwaNkulunkulu sitshengisa luthando ukuthi uNkulunkulu simthanza kanganani. Ukuthi sifuna ukuthi ubona ukuthi umsebenzi wakhe uphumelele kanganani. Asambeni bazalwane siye emabandleni bo treasurer nebafundisi basende ama projects basitshele ukuthi project ingimalini bese basitshela ukuthi asibaleni ukuthi sitawunikela kanjani. Letinfo leti akusiko ukuthi nginikelela ukuthi ngidawutholani, kodwa kunikelela ukuthi uNkulunkulu ngiyamthanza, uNkulunkulu ngithakasonzele abe kimi. Uma uNkulunkulu asakimi, lithi iBhayibheli, tonke letinfo tiyawungeteleka lakithi uma uNkulunkulu asakithi. Ngakho sifanele ukuthi ngemnikelo sifune uNkulunkulu kunekufuna tibusiso takhe. Ngiyethemba bazalwane lokuthi emabandleni into ayisebenta kahle bekukunivetela nje ukuthi sifanele ukuthi sishintshe, tikhathi tiyashintsha, sishintshe indlela lesenta ngayo kuze ukuthi umsebenzi waNkulunkulu uchubeke kahle. Ngiyabonga nami ukuthi mission pastor nganginika lelithuba lekuthi ngihlephule ngalendzaba yemnikelo. Itawuphela le corona lomkhuhlane, sitawuchubeka nayo lendzaba ngoba indzaba lengithi i-lifestyle, indzaba lechubekako, akusiyo indzaba lephelako. Ngakho ke bazalwane, hambani niye emabandleni nibone ukuthi nisebenza njani, ninikele ngendlela uNkulunkulu lasitshele ngayo ukuthi sinikele eBhayibhelini. Singatakheli kwethu ngoba nasitakhela kwethu kuyawukhalisa abantu, kwente kukholwa kungabi into lenhle. Inkosi sibusise. Ngicela ukuthi sithandaze sesifike ekugcineni. Baba wethu lothandzekako, siyakubonga egameni lika Jesu Kristu ukuthi sisabuka indzaba yemnikelo yacalwa nguwe uNkulunkulu wethu loyingcwele, wanikela ngendvodzana yakho lekuphela kwayo. Nathi Nkosi ufuna sinikele ngalokuligugu kithi lo usinike kona. Siyathandaza ke uNkulunkulu wethu loyingcwele ukuthi abantwana bakho basayibuka lendzaba, bayibuke ngaleyo liso noma bayibuke ngalowo mcondvo ukuthi wena wawufuna umuntu nawunikela Jesu. Nathi babe khona tinfo tethu letebiwe wateba Sathane, kodwa kuze sitithole sifuna ukuthi sitinikele kuwe, wena lonako konke. uNkulunkulu wethu loyingcwele, siyabonga ngako konke losentela kona nalosatosentela kona egameni lika Jesu.